Bargaining ikorerwa umuntu wemeye icyaha. None se bargaining ishobora gukorerwa umuntu utemera icyaha? Oya, ntabwo bishoboka. Plea ni icyongereza kivuga kwemera cyangwa plea ni ukwemera. Yego. So bargaining ni ugukirikanya. So ntabwo bishobora kujya ku muntu utemera ngo agire iyo atemera araburana bisanzwe. Twongeye kubaha ikaze nshuti bakunze b'ikiganiro u Rwanda twifuza n'ubundi ducisha kuri uyu muyoboro wa YouTube u Rwanda twifuza. Murabimenye rero tubagezaho amakuru atandukanye mu bice bitandukanye, twibanda ku nkingi enye za guverinoma: imibereho myiza, ubukungu, iterambere ndetse n'ubutabera. Ni ikiganiro kandi kibanda cyane guha umwanya umuturage, kandi tukagerageza gukora ubuvugizi mu mpande izo arizo zose dushingiye kuri izo nkingi enye za guverinoma tumaze kuvuga haruguru. Icyo tugiye kuganira rero kuri uno munsi n'ubundi ni inkuru twagiye dukurikirana cyane mu bihe bitandukanye twagiye tuzibagezaho. Uyu munsi n'ubundi turerekeza muri EAR Diocese ya Shyira, tujye ku rubanza rw'uwahoze ari musenyeri w'iyi Diocese Samuel Mugisha. Samuel Mugisha rero amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye, navuga ko ubu ngubu haba hagiye kubaho icyo bita bargaining kugira ngo abe yakumvikana n'ubushinjacyaha kugira ngo harebe igikorwa kugira ngo abe yagabanyirizwa ibihano cyangwa se yanakurikiranwa adafunze. Tubibutse ko uyu Sam Mugisha aregwa ibyaha bitandukanye. Mu rubanza rwe icyatumaga umushinjacyaha amusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, cy'umushinjacyaha yagendeye amusabira igifungo cy'iminsi 30, hari harimo imvugo zikomeye z'abatangabuhamya, hakaza imvugo z'amatangabuhamya ku mikorere mibi, hakaza imvugo z'abatangabuhamya zihujwe n'amategeko stati y'itorero, n'imvugo za Bishop Samuel yivugiye ubwo yisobanuraga mu bugenzacyaha, ubushinjacyaha no mwiburana ku ifunga n'ifungura by'agateganyo. Impamvu zikomeye akekwaho kuba zihanisha igifungo kirengeje imyaka 2 no kuba yabangamira iperereza cyangwa agatoroka ubutabera. Ibi nibyo rero ubushinjacyaha bwari bwagendeyeho buvuga ko uyu wahoze ari musenyeri wa Diocese ya Shyira yafungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo iperereza rikorwe. Ariko noneho kuri ubu hari amakuru avuga ko uyu musenyeri Sam Mugisha abifashijwemo na avoka we basabye ko hakorwa bargaining. Bargaining rero nk'uko twavuganye n'umuvugizi w'inkiko mu kiganiro muri buze kumva, bargaining ikorerwa umuntu wemeye icyaha. Ntabwo utemeye icyaha agomba gukorerwa bargaining. Niyo mpamvu twaje muri iki kiganiro, ariko kugira ngo n'abantu bamenye iyo bargaining igiye gukorwa ikorwa ite, biba byagenze bite. Ikintu cya mbere, intambwe ya mbere igomba kubaho nuko iyo bargaining igomba kuba ari uko nyir'ubwite urigwa ibyaha ashinjwa agomba kubanza kubyemera kugira ngo habeho iyo bargaining.
uburyo rero bwa pre-bargaining ni ubwo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko, ni imwe mu ngingo y'ubutabera yibandwaho kandi muri iyi gahunda ya NST2. Murabyumva neza ko ari gahunda y'ubutabera iri gushyirwamo imbaraga kugira ngo hakemurwe amakimbirane ariko hatisunzwe inkiko. Iyi ni gahunda kandi igenda itanga umusaruro, kuko imibare yo kwa 20 Werurwe 2023 yagaragazaga ko muri gereza mu Rwanda uko ari 13 hari hafungiwemo abantu barenga 88,200 harimwo abakiburana bangana na 12%. 12% ubwo bingana n'abantu 10,10,500. Nk'uko rero twaganiriye n'umuvugizi w'inkiko Mutabazi, yatubwiye ko iyi gahunda igenda itanga umusaruro. Rero ni byiza, turanabyishimiye ko Bwana Sam Mugisha yemeye ko habaho pre-bargaining kugira ngo yo kugumya guhangana n'inkiko, yo kugumya kurushya ubushinjacyaha. Yemeye icyaha nyine, ibyo yarezwe nyine abyemere, hanyuma ahabwe imbabazi. Hanyuma uku kumvikana kurebana no kwemera icyaha guteganywa n'itegeko ry'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 26. Hanyuma ubusanzwe iyo abaregwa bagiranye amasezerano n'ubushinjacyaha ajyanwa ku bacamanza bagasuzuma ubwo bwumvikane, bakabona kwemeza ayo masezerano hagati y'ufunzwe n'ubushinjacyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo ikizaba, twababwiye ko kwemera ibyaha ubwo Sam Mugisha bwo yabyemeye, ubwo yemeye ko habaho pre-bargaining, ibyaha rero ubwo yarabyemeye. Hazabaho kubiganira n'umushinjacyaha, hanyuma umushinjacyaha akora inyandiko y'amasezerano hagati ya Musenyeri Sam Mugisha ndetse n'ubushinjacyaha bumurega, hanyuma babushyikirize abacamanza cyangwa se urukiko narwo rubisuzume, nirubona koko bikwiye guhabwa umugisha biha umugisha. Tubibutse ko igihe pre-bargaining iba, uregwa ashobora no gukurikiranwa ari hanze. Twizere rero ko ibi bigiye gukorwa kandi bigakorwa mu mucyo. Ntihabe kwa kundi hashobora kuba pre-bargaining kandi nyir'ubwite atemera ibyaha. Twabireka mbere ko dukomeza twumve Mutabazi Harrison, umuvugizi w'inkiko. Turagaruka mu kanya. Inkuru twari turi gukora ijyanye no kuri pre-bargaining, by'umwihariko twagira ngo tubabaze umusaruro mubona iyi gahunda iri gutanga. Umusaruro dufite imanza 11,846 zarangiye muri uyu mwaka gusa w'ubucamanza. Urumva ubwo urabyumva ko izo n'uyu mwaka gusa w'ubucamanza, ntabwo dushizemo iza mbere kuva itangiye, sibyo? Yego. Ubwo izo manza zirangiye mu buryo bwa pre-bargaining, bavuga ko iyo zitarangira mu buryo zari gukomeza zikaburanisha mu buryo busanzwe, zikazajurirwa, zikazashurishwamo, zikajya mu karengane, ariko izo ziba zirangiye rimwe na rizima, kubera ko pre-bargaining iyo igize birangirira kuri iyo faze bikaba birarangiye. Ikindi kandi nuko no muri izo manza harimo abakorewe icyaha n'abakoze icyaha rimwe bumvikana, bakungwa, bakongera bakabana. Urumva? Ikindi nanone cya gatatu nuko muri izo manza ko ni inshinjabyaha, hari abafungiye mu magororero
so iyo bavuyemo wenda babahaye ibihano bitoya basubikiwe cyangwa bahaye ibihano bitoya bikarangira amagororero aroroherwa. Urumva ko bifite akamaro gakomeye cyane kuri institution zitandukanye, ariko no mu butabera busanzwe bwose, sibyo? Sina mpamvu ngiye kujya mu nama, biragoye ko twavuga mu buryo burambuye. Ariko ikindi nabaza, ubundi plea bargaining yaje igamije iki? Ije gukuraho ikihe cyuho? Cyuho kurwanya ibirarane, kwihutisha ubutabera, ariko no gufasha cyane cyane kugira ngo uwakoze icyaha nawe agire uruhare mu gukosora, sibyo? Yego. None se plea bargaining ishobora gukorerwa umuntu utemera icyaha? Oya, ntabwo bishoboka. Plea ni icyongereza kivuga kwemera cyangwa plea ni ukwemera. Yego. So bargaining ni ugukirikanya, so ntabwo bishobora kujya ku muntu utemera ngo agire iyo atemera, araburana bisanzwe. Sibyo? Uwemeye ko ibyaha ashinjwa agomba kubisabira ubuhuza niwe ikorerwa. Ni ukuvuga ko uwemeye kumvikana n'umushinjacyaha niwe ujya muri ubwo buryo. Turagarutse rero nyuma y'uko twumvise umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison adusobanurira icyo iyi gahunda ya plea bargaining yamaze mu gukemura zimwe mu manza zari zarabaye umurengera mu magereza atandukanye. Ni gahunda rero iri gutanga umusaruro, ni na gahunda kandi Minisiteri y'Ubutabera yashyizemo imbaraga muri NST2 kugira ngo abantu habeho kumvikana n'abantu ariko batagiye mu nkiko. Twizere kandi ko iyi plea bargaining igiye kuba hagati ya Musenyeri Sam Mugisha hagati ye n'ubushinjacyaha izakorwa mu buryo bujyanye nuko iyi gahunda ikorwa, ariko tunemere ko ni byiza ko umuntu yemera icyaha akanabisabira n'imbabazi, nyuma yaho agomba no gufata akanya agasaba n'imbabazi abakristo ba EAR Diocese yashyira na EAR y'u Rwanda muri rusange. Hanyuma rero mwakoze, njye nitwa Nkundiye Eric Bertrand, ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose, nitwa Inkotanyi cyane. Murakoze, mugire ibihe byiza.